ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, umayak man dumawat itis hidayaw. Dumawat ka iti si Damay, kunam? Wen maray, awan ngamin sida. Kat naangot kaw nga damanok asidayo kin ni Kapitan. Nga, tainyag mo pa yan dito iti may sa aplato nga inapaw. Wen maray, dito'y akong balayo amangan, tamakisidaak iti karne ti manok asida inyaw. Sige man langan. Ala, itugaw mo di talamisaan. Taigawan ka iti si Daem. Ay na! Agyaman ak maribanang. Ay, nabnabsuga ko na talaga. Ay maray, uminumak man iti danumyaw. Ay kat uminom kalata, marituyang. Aha. Ay, agyaman ak maribanang. Sige, awanan yaman na, marituyang. Sigay, agawid akong maray. Ay, ning samot marituyang maninday, Jepan. Ay, word, asino pa'y kuma. Ah, Kat no isuti ka na, yun nga umay dito'y balay. Ay, Kapitan, Na- maribanang, dumawatak man iti danong. Danong? Ay. Nagsubli ka. Kat nagdakkel mo ten agalon day taawit mo, marituyang. Ayun maray, imbatik itay ditayan ti ruangan. Na. Tapagkargaak man iti danong, awan ngamin danong mikal. Apay napanan di pare ba daw? Saan nga agsakdo iti inumin nyo adanaw? Nalipatan na nga raw tinapanagsak daw, Kapitan. Kat naibos ti danong may. Apay di ka mabahin, ngagsakdo ka, itintanong di takaruba. Ay nabadong utak lang ti aramatan. Utak ba daw? Anya, Kakaiso na naganos da maribanang kan Kapitan. ikunam. Angam no may busti anos daking ka. Ay, dalam mo ah. Anya, Kasanaw, kanayon ka, balay da. Dawatom amin na makitam. saan ba't anaimot ni maribanang kanyak? Mapan mo ki din gun dawayan, ti kinaanos daking ka. Di ka lagbain. Umayak man makiistoryakan ka, maribanang. Ay, si kamanan, marituyang. Ay saan? Ada na patag apapanak ita. Kasta? Ay, no kasta nga raw. Alaak man day may sabar asabon mo. Ay saan marituyang? Paglabak dayta inton bigat. Ay, alaak mo ten aday may sagalon adanumyaw. Awan ngamin inumun may. Ay. Aglablabos ka mutan marituyang. Ha? Diya ka mo akas tagayam to, galay, he? Kasanaw, makapasurun mo't ngamin ti aramid mo. Basta laak dagitaw. Nakaimimot ka lakit din, aya. Anya? Manulaang mo't ngay dagitaw, ang maikisay iti honoraryaw ni Kapitan. Marikwanang, gumatangak man iti may sa abar asabon. Daytoy, waray. Anya pa'y tigatangam. May sagalon adanom. Ay, masursurunak. Masurod kay ti anya. Ay, ni man marituyang. Alaan na mo't aminan ang makita na ijabalay may. Kasta. Ay, sapay awan lakok itaada no maray. Ha? Ay, kasanungay daytan. Awanan ti inuman may kaniin kaing. Agsubli kalaangan inton madamdama maray. Taumay dan to agi deliver iti danaw. Imbaga ni maribanang daytaken ka, marikwanang. Wan maray. Imot-mot gayam dadya ang maribanang. Kasta ti ibagam kenkwana ita? Gaputaman nipod ita. Kagurgura kaw ni maribanang. Ha? Ay, maditi kasta, marituyang. Ako kumari tayo mulaan. Imaw,
Di na mo ti mangibingay iti adakan ko na. Tinasayaat. Mangbiro ka ngamin iti panggedam. Ay, awan mo nga raw ti amok apang gadak maray. No kayat mo, umay ka dito tersinak. Kasi ka ti agbantay. Ha? Adda ngamin darayak amiting ti kooperatiba, maray. Ay kat kayat ko amaray. Naimbag ka pa'y. Ngam ni maribana. Ay, makain-inumak ng awan gayam ti danom ta. Kasanumot nga main, binagkat ni Marituyang tidanumta. Ay, Awan kanu ti inumenda. Ay. Uray sabon a paglabak ko ma, inala na mutan. san abali kumaano di tagat-gatangan ti inala na. Ay, di mo't ngamin agsapul iti panggedan na. Bayamon, tay baon kunto ni Kwarog agumatang iti danom. Winman, ibagam nga itulod na adagos dito balay. Ay, nanatuyang. Da kayo umatiaglaklako ita di Twitter, Sina. Won, siya kwaraw. Anya tigatangam. Ay, imbag man, dati nalag na kayo ni Kagawad Kwanang. Wun tanasaya at ni Marikwanang. Saan akaskin ni Antime? Awan pa'y pakairanudan. Ha? Mala, ibaga mo no anya tigatangam kwaraw. Ay, gumatak man iti may sagalo na danaw. Para kada angkel ka. Ay, gumatang ka man iti tinapay kan soft drinks kwaraw. Tagmerienda man. Anya, makitang-tangdan kayo. Ngam dumawat ko iti merienda yaw. Ay, katwun kakaiso na nga awan pa'y asawa. Yan. Kada akong dito sango ti Tersina ni Kagawad Kwanang. Nagdamagakman. Ay, Kagawad! Nakitam ni Kwarog itay! Siyak itatyad na dito, Kapitan. Na, Marituyang? Ay, kunak no si ka ni Kagawad Kwanang. Ay na, no may papankin ni Kwarog, nakaalan iti danom. Ay, si kantuma nga men, alaang mati danom may. Ni Kapitan mo. Danom lang day dyan, si Kamot. Mala, gumatagak iti asukar kan asin. Ay talang. Ay, Kapitan, dila mabalin apakibayad mo da kita. Anya day ta? 2 supot at tinapay, kun 2 soft drinks, Kapitan. Sige mo tin, Madi, no nakuripot kalaunay. Ay, sige. Bayad akon. Kastaman ti kayat kau, Kapitan. Nung nagpalibre ka niya kita ni nanatuyang angkay. Linukunak day di atuyang Yawid na siguro ading pagatang nakadakayaw. Ay, unay day di ataan. Day talag daw dawat ti paglaingan na. Saan yun tungay ikan, tagruam? Nungay, amin amapan gumatang kat dawatan na. Ay! Masapul ang maamuan ni Kagawad Kwanang dayta hanggang. Tinapay kan soft drinks ba daw? Sagay sana. Di pa'y lamasidamit, ginatang mo. Saan ko ginatang data? Inlibre dala ang kanya. Anya? At dapansay kandilata di tabayon. Inalak. Kay, inlibrida mo dagitay. Inalak ijay tersena ni Marikwanang. Ay, di ka gararamid to yan. Tagalay. Ha? Din tumakadlaw ni Marikwanang. Nasaya at king ka, jay tao. Taktakawa. Tinalag mo ni Marituyang nga umay agbantay dito'y tersenam. Wan, maray. Tapno ada pa kitang danan na muta. Anya. Isupay nga da pangalaan na iti igatang na iti masapsapul da. Ay, Marikwanang, adda sakit ni Marituyang. Sakit na ti agalalatan iti kayat na adawaten ken ka. Oras anaya sidag na tiriknam ken kuana, ditahan amadlaw mo. Bareng agsingsing putin tapakpakita ak matiti nasayaat. Ay, awan lat amok, Marikwanang. Amangan no nakarkaro nga agabuso.
Nalaing pa dumawat ni nanatuyang. Kasta aya? Nalaing agkikil. Kikilan nan samot amin nga umay gumatang dito'y tersina yaw. Ay sobramutan no kasta. Pudno dahita nanakwanang. Ay madimutan ano kasta ti aramiden nakadagiti umay gumatang. Ay, kasta ti inaramid na kada kami kini ang galintayin. Anya? Kanure kano dagiti daduma agim matang ditaoy. Adoy, awata mare. Ikad ko amin dayta kada kayaw. Ay, anya ngay tilinaon day to'y abay on maray. Kita Ha? Ah! Bangos, tinapay, noodles, kan asukar mo dagito'y maray. para kada kayo kan ni kabadong dayta. Ay na, talaga nasaya at kaunay kumarik ako ng thank you. Awan anyaman na, Maray. Isu nga imayak, tay bagakan ka nga umay kagbantay jetersinak iti duangal daw. Ah, ay kayat ko launay amaray. Ada nga minas ken apapanak, ket awanak ton iti duangal daw. Ay na, di ka agdanag maray. Siya kunti umayag bantay. Nasayaat no kasta. Binayaban na kanumay tuyan. Nasaya at may ka ba daw? Tulungan nak ang mga wit kadagitaw. Nay, kanya man dagitan. Basta alaang mong dayawid mo, sakbay asumang po ni Marikwanang. Ado lang arudin tititid na kadata. Agtakaw ka pailain. Awanan ti adu pa'y asaw. Gundaway tanay to yun. Kanya, Iyawid mong dagita. Agapatan no di kag tungpal. makamuka. Sa nabalay, taado tila ko ni Marikwanang. Saan amadlaw no adanaksay wenno awan. Mala, gusto day tuyan. Agawid akon. Yun lang ko may imayan. Naa, awang kat ang muma, salbag ka kiday. Ha? Ada ka magaya man, Marikwanang? Si Mangpatkan? Wan, maritoyang. Ay, kaya't ko kumamot ng tagawid ka. Iso ang mudo yung titangdang ko. Jack pala na kainan na. Singirendak, ay salbag ka. Naa, apayakas la masurun ka. Ha, gapo tataktakawan nak. Di ko nam jack amaw. Anya, ay sana pudno dayta. Sanak nagtatakaw. Mabait lang, taitid ko titangdan mo. Atoy. Kat maudi matanda ito'y apanagbantay mo dito tersina. Ha? Na? Di sige. Awan na sakit abakrang kaw. At asumon ni parin tingin ka tuyan. Anya? Mapan ka kano di barangay hall. Taindarom na ka ni Marikwanang. Anya gapaw? Ay kit mapang ka di barangay hall ah. Tapno mamuam no apay. Anya ngay kano ti pangidaruman na kanya. Ang mga nun nakadlawin at kakawam. Anya kumangay ti ebidensya na itidayta. Ay agtatakaw ka lang arudain. Si Kapay kanutin na tangsit. Nang ibagamag nga agtatakawa, kapitan. Ay, di ka man aglibak. Ada CCTV, emang ipakita nagtakaw ka. Ay sana pudno dayta. Di. Awan ti tinaktakaw ko iti tersena na. Eh, kasano day ta? Saan ba't nga aminin ni Marito yang kagawad ko nang? Apay adi mo aminan, kat naglawag dita CCTV. Ha? Mala. Sige, balik ko nang. No kaya't mo ako buya, kapitan, ipabuya taman yung CCTV. Sige. Ay, ko ay isanon Marikwanang. Ay, pang-asem. Uwan, amino kunti amain. Nagtaktakawak iti tagila ko ni Marikwanang. Basol kaw, kapitan. Isungarog na inala na kani kagawad ko nang agbantay iti tersina na. Kaya't nakaatulugan. Tapno, ada pa kitang danam. Kastakit din ti inaramid mo. Kapitan. Ay, ano sa abayadan? Ay, agtriple ka no, kati presyo dagiti item nga inalalam. Ha? Nasayaat, tainton maminsan. Di mo ulitin ti inaramid mo. Ay, ang nakam kan. Ay, uwan, kapitan.
Agbayad ak nga rod iti tripline no day tati kunada. Wan jak tun ulitan ti naramit kaw. Ni Kapitan Inteng. Matangak man itila ko mabunang, Maray. Ay, wunmat kabadong. Manaw, tigatangam. May salang. Di mo ka di igatangan ni Marito yang itibunang na. Bayam, tay suntumit to may gumatang iti para mo't kingkwa na, Maray. Sa bagay mo't kit di kabadong. Ngala, agpili ka nga roditan iti kayat mau. Daytoy. Daytoy may sa ti alaik. Dayta may sa ti alaang maun. Ada kaluban nan. Ay, sanan, Maray. Isupay nga, awitag dayta kaluban. Nakagata nga kaw, mitibunang kaw. Kat iyaramida mo na iti kaluban na. Uray sanay, kastoy nalatan. Anya, igigamamlatan day ta amapan ije bangkag. Ay, kitwin eh. Pangdalos kong tumot lang, iti igit, ti dalan. Anya, Mapan ka maggumata nga, iti paraking ka. Tadwata nga, agdalaos. Sigay, umunakan ije bangkag, tainak pa'y gumatang. Sumarunukan to adagos ah. Tapno ado ti malpas ta, madalusan. Ay nawang ka day. Angay, nimut tatabadong ti masabat tao. Wan nga pesaw. Ada pa igam na abulong. Sa dino ti papananyaw. Kuwaraw. Parintay. Ay, no muna ta ada pa igam mo abulong paray kat nagdakal. Nakabutbutang kayo matatabadang. Kasla kayo tumagba. Ay, ikabil mo man dita kaluban na. Tapno di mo igaman. Danag yun ay ah. San kayo mitkit at agbadan, paray? Naa, ay ura asino ang makasabat kan kanukas na. Mabuti nga. Anya, Nang runa no kastang iwasi-wasi-wasyo iti dalan tabuning yaw. kabuting iyo gayam ti may sabudan. Daytoy adda kaluban na tigatangag apunang. Kasta ti gumatang itibunang. Ada kaluban na mari. Una, Kapitan. Apay. Merte kasta. Tani pare ba daw? Ay, apaw. Igaman na din tibunang amagmag na iti dalan. Ay. Ibagbagak nga yaramidan na iti kaluban na, Kapitan. Ngam di namit kaya. Tay ka makamumutin na. Ay, agdalos kayo gayam iti bangkag yaw. Wan, Kapitan. Mulaan mi man mo iti sayo tay. Ay, mayat day ta. Ay, very good. Nagadugayam tibunang ala ko ita ni kagawad ko na nga. Anya. Nagtatadampay may. Mayat apang dalos iti root. Apay, ruot laeng aya. Uray anya dita mabalin mo no natadam. Gumatangak sa iti bunang ko ah. Sika, no kayat mo. Ay, dumagasak inton malam. Pagdalos ka, iti arubayan. Nasayaat mo. Nang runa kat sumamsamak dagiti ruot kas kada kayo dita. Ay, iwan nga rin. Masapula dalosan. Ay, makasalida iti diding. Agmula kanton iti sukat na no bilang. Ay, agmulak to iti kasukat na iti laod ti balay. Ay, no saan da kumadadakkel unay. Mabalintamot ayalis. Sukatan talatan. Angay, namangan no kayo ti pukanin datataba daw. Bawal sa mo ti agpukan iti kayaw. Ay, wala. Maiparit ti agpukan iti kayo. Kasano ngay, numulam mo't laeng. Ay, uray pay. Saan arumbang apukanin? Ha? Agdalos da ka no ngamin iti bangkag da. Awan siguro pukanin da akayo iti bangkag da. Sa bagay, sigud mo't iti abangkag da day jay Malaksid no agumada iti sa balay. Jak amaw. Ruruot lang, ti daldalusan may paray. Aya? Sana kay kayaw, ti pukpukanan may ganituyang kaw. Ay, nasaya at no kasta paray. Wen paray, uray ibaon mo ni Kwaro, gamang kita kada kamay. Malamamati akong paray. Nagyaman na pare ah. May parit nga mintagpukan iti kay kayaw. Nang runan, nang iti babasit. Ay, amumit ay ta. Di ka kadyagda nagpare.
Nubilang man agpukan kayaw, agmula kayo mitla iti kasukat na tapno birigod analawag. Ay, nalawag pare. Sana po ng tigatanga, kagawad. Anya ngay nga ron matikayat, mau. Dahito yung man kutsilyaw. Mano dahi tawi? Nalakalaang dayta, tasan mo't abunang. Dahito yung tigatanga. Aw, at titibayad ka. Mabitlaang. Oh, antoy mo tisukleng. Mayat dahito niya. Tanatirad ka natadam. Pangusaram iti dayta. Ikabil ko man iti pandag tipungan ka, no maturog ak iti labi Tapay kanumat. Pasaray mabangungutak ngamin, no maturog ak. Anya, Kunada mabutan ka no dagiti dakas nga ilimintaw, no adda kutsilyo iti sirok tipungan mau. kasta. Enteng, papanam. Ije balay ni Kwaraw, Anya. kumuyo ka kada kwada ita arabi nga gronda. Adakan ka dayta, inteng. Nasayat mo't nga rod. Tap nga amok Ay, agpat-pat nag kami siguro. Inak to siguro makiturog iti balay ni Kwarong no parbangon. Sige, inteng. Agaramid ka iti kaluban day tabuneng mau badong. Anya, ay banog ko lang day tagararamid. Numasadot kang agaramid. O di gumatan ka. Apay masapol pa lang aya. Mabot-buteng dagiti dagduma dita. Tan nakaigam kalatan iti buneng nga awan met kaluban na. Man ano ko ma, saan ko mit idatagbaday? Kas kala kanungarod tumagbat no masabat da ka dagiti tattaaw. Panangipapandalaan day ta. Oray pay. Nagadulaki nga mina na yati manangipapan. Ay, Kwaraw, apa yan day ta kutsilyo? Ay, Sagana ka ita kanyak. Si kaburangan. Kwaraw, anya ti mapaspasabakan ka? Aramatakan ka dahito yung kutsilyaw. Kwaraw! Hey! Saan? Hey! Hey! Hoy! Kwaraw! Ang kalintang. Ay, lukas na. Tagtagainap ko lagayam day jay. Ay, magmagna ka, ngagtagtagaina. Maribanang, umay ko man bulutin ti pangasaan nyo iti bunay. Anya. Asag man alalaing da iti bunan ka, sakbay ang mapana kag dalaws. Ay katwan pari badong. Dayta ti pagas-asaan ni inteng. Nagyaman ak maray. Awan ka di pa ni parinteng. Awan pa'y tako na namot na makiturog kan ni Kwarog. Pakibagan to nga ron maray ha. Binulod ko, dahito pangasaan na. Di ka agdanag, pari badong. Ibagak to kan kwa na. Nagyaman ak maray. Isublik taon, intun malpas ko ti agasa. Babawi ka na pan naturugan iyayan ni Kwarong. Nay, apay. Naimbagta na siglatak. Jesus, ay, nakaigdum ka din iti kutsilyo. Na, addagayam agtagtagainop a bumangon kan magmag na, inteng. Adda ningarod Kwarong. Ay, no kastamot laeng. Ibagam taliklikan na ti agikabil iti uray anya apatadem iti pandag tipungan na. No kasta maturog. Lakto pa mo nga adagayam kutsilyo iti pandag tipungan na. Ay kat, masapul nga rod akanayon nga adda kaduan na maturog no kasta. Hey, nadidigra akon. Dakayat ti makiturog iti balay na. Katingam ti magna, aldaway. Kasanaw, nagbayag ka mangamin ananga sa tabuneng mo. Tapno na tadumlat tamot Ay na, Ay. padakam ti magna dili. Nagalis ti dalan. Ay, padang! Ay, ulayan! Ay, nasugat ti magtuyan. Ay, nagsakit. Ay, saus! Agdardara nga agpayso ta imam! Nasugat nga agpaiso da ito magtuyan. Ay, tulungan na ko na. Ay, daytan ti bagbaga, ngayaramidam iti kaluban na! Ay, Kwarog, tulungan na kamay. Nay,
Agdardara mo tayo, imam, tatabadaw. Itulod na ko may ospital ko araw. Ay, sige, lumukan kan tatabadaw. Naskan ang makita da ita ti doktor, tapno resitaan na ka iti antibiotic. Ay, win man tanay. Ay, nagsakit, nagabgas ko araw. Ay, nagdapanyok dito itatabadaw. Nadalos da itaw, mabitlang ha. Barabadan tapay da ita sugat, mau. Anya nga ay kunak ngamin nga iaramidam iti kaluban di buneng mo. Di mo met kayat. O, di nasugat ka laka nga raw. Ay, win nga rod Ay, talaga natadam. Tibunan ko nga iniggamak. Si kanto mo nga may. Di mo kitkitaan ti pagpagnaam. Di na igalis ka. La, Huston. Nalpasin ti amin. Nasugat at lang arudin sa ukapalasaw. Madi nga may no awan kaluban ti buneng. Tawan proteksyon na. Wayne, ikarigatak taon, ti mga rami di ti kaluban na. Wala. Tama nga numaulit. Tinapasama. Lading ito tinapasama kidi na minsan arabi ang kail. Apay ngamin nga gikabkabil kay iti kutsilyo iti pandag tipungan mo. Kanayo nak ngamin na mabangungaut, no kasta maturo ka kiti rabi eh. Anya ngayon kumati koneksyon ti kutsilyo. Tapno agbutang nga ti dakas nga ilimintaw nga umay mang pasyar kanyak iti rinabi eh. Na, Nabangungot aklat tamay. Eh? Burangan kayo kampay ini ti tagtagainap ka. yay! Namagag mamari no, dapay lakong makaluban nita. Ay, ado kabadong, apay aya. Gumata man iti may sa maray. Nasaya at mo tanapanunot mo dayta. Wayne, napanunot ko itan. Nasaysaya at gayam no may kaluban, tibunang maray. Wen iti kasta mailisi ka iti aksidente, babaen ti buneng. Win nga raw, maray. Isong igatanga ka, ti kaluban na. Amom ti rumbang nga ramidam ko raw. Anya nga ang kail. Agkarara kasakbay ang maturog ka. Tapno di ka mabangungot. Ha? Day tati armas no maturog tayaw. Saan kat kutsilyo? Ayun anya. Mabalin daw may makisarsarita ka na kayaw, paray. Kwaraw. Pwede lang ta, pare. Ay, yaman na pare Diyan ngaminin makatrabaho ita. Tasan pa yan, imbagan na ito'y imak na sugat. Ay, si kamo ngamin. Di kag pampanunot no maminsan. Amom anatadem tibunang kay gamamlatan. Di mo kay ikaloban. Sana bali paray, tasanan na maulay. Ingatanga kaon. Mayata. Awan kas iti aganad tayaw. Tadi tay nga ron amo ti mabalin ang mapasamak pare. Ay, agpaiso paray. Imbaglaki din Tada ni Kwaro ka nang tulong ka na kami kanituyang ko iday. Ay, awan na niyaman na day jay tatabadaw. Rumbang lang mat nga titinulong tayaw. Ay, agyaman na, Kwaraw. Ni Kapitan Enteng. Gumatangak man, maray. Apay, kaririing mo mare, aldawon alas 11. Isungarod nga umayak gumatang iti asing. Tapagasin ko ijay lutwak apangaldawan mi kinibadong kaw. Apay ako nam akariring kaw. Wen ata kusok-kuso mo day tabuok mo, kaslasaan na nasagaysay. Kasta talaga no awan magkukwarta. Apay ngay siyak, awan mo makukwartak, nga masagaysay kumadlata tibuok ka. Ay na, kastuwi ang road maray. Agsagaysay ka man mo't, nang runa no rumwar ka di tabalayaw. Di mo maipadlaw ang awan makukwartam. Ay na, lakwan naki din iti asing. Tama pa na kung agluto maray. Tilamad-madlaw ma. Ay, ang yamot na ito yung luto masidayin ta. Nagtamnay mo teng. Na, apay anatamnay ako nam kainasinak mo. Kunam nga dakar ni ti manok na. Ang awam mo ti makita kakar ni ti manok. Kay panunutom latan nga dakar ni ti manok na. Anya? Ay, unay mo teng. Makapaawan ka mo iti ganas. Aganos ka, tawan kwarta nga igatan ko iti naimas amasida. Uray kumanusan ang naimas sa masida. Basta napintas kami takitay. Di kan tupay nga mi makasagay sa imay. Awang nga rod kwarta. Di mo pa'y masangot ang digos. Na, Kit talaga mo tasan ka ang digdigos awang gayang makukwarta. Ay, pag salutam la amin ay noon makukwartan.
Ay, kaasimat ni Marituyang nga agap-apiras manen iti kuto na. Adakat ijaan ti agdanda. Ay, no apay mo't adita pa'y agdanda akawayan ti pagapirasan na iti kuto na mo. Uwin nga rod lablabsan dagiti tao. Dayta, tidildilawag kwa na. Di payag sagaysay. Kasadot nan samot aminen nga aramidan. Kasanukat padak matngawan makukwarta na. Ay, kat agpapada tayo mat nga awan makukwarta na. Ang gamuray kas-kasano, makasagay-sayak matlata. Katuan, alangan mo't abaybay amday tabagem, gapula ang tawan makukwartam. Ay, katuan amare. Ne, kita mo. Nalpasan ang nagapiras iti kuto na. Nakapanimidon ni Marituyang. Ay, ibadlaw na nga ron. Uknay nga awan kwarta na. Ay, di natalakot tultuladan nga uray awan kwartata. Saan amadlaw? Di mo kunain, nalayaan man ay napapaya ti si Dainta. Agbero kapailaang mat itinaimas amasida. Ay kunakon kahit, awan pa'y pamigsabi nga trabaho no kastay. Ay kataganos ka. Di ka pa'y amumit nagdiskitar mo titikwarta. Pagdiskitar ako ma. Adag tuk-tuk-tuk. Tumakder kan, tasi katimang luka. Ay sikan na. Nagsadot ka mo taon. Ano to yan? Kanta ba daw? Di kwaraw, yung kalukatanay. At dala itad ni Kwarog apagsayatan saan ka nga ikikan. Kanya kumangay ti pagsayatan nga itid na. Umayan! Apay, Kwarog. At danjay payout yaw. Mapan mo alain ay. Payout ko nam. Una na, kwarta. Anya day tatuyan? Di mo ibagbaga kinitatam abadong Ayawan! Aguli mo ka lang dita. Saan na mabalin na mamuan? Saan? Kwartak tulaang dayjay umay kualaang. Nagsapa ka na nakare. At dapa na. Papanam ngay. Dita mo ta. Sa dinaw. Ay nasaanan anaskan amamuam. Agtimpla ka kit diti kapin tamapanakong. Adaya ka pa'y. Ay awan gayam. Napudot adanum latan ti inumaw. Ay, day maawat yung akwarta, di yung isugsugan. Wan! Igatang yaw, iti masapul yaw. Sika ngay Marituyang. Amo, kapitan. Nasken nga iti umno ti pakausaran wano pangigastusan nyo Unay kamitin, kapitan. Saanin ang masapul nga ibagampay dayta. Taamok daytan. Ipalpalagip ko nga ron, kadagiti dadumata na isugal da tipi out da. Igatang ko iti bagas kan bugoong, kapitan. Very good. Agsugsugala kaya mo. Ay, saan iton? Saanin. Agungot ni badong ko. Ayun gayam, kapitan. Kaanon tumanin nga iti payout may. Kauawat yung pailaan. Damagamanan, next. Wuna, nasken amamwa. Tamangan nuuna anak ni badong kaw. Ay, yak manamaw. Pasan ko anasang putan ni Tuyang ko, balay may mare. Ay, saan aya? Nagsapa pimanaw. Yak amaw, sa dino tinapanan na. Napansamot iti barangay hall. Anya nga taramidin na ijay. Napan na inawat jay payout na Piyaw. Kwarta na itamalay. Kuwan, Ay, isumulagaya masaan na ngayon bagbaga kanya ka. saan ka amadanagan? Napan siguro nagpalingki adagos, Ay, kahit sapay ko takasta, mare. Naimas to, tisidaan nyo intun sumangpet ni Marituyang. Nay, sa dino ti papanam Marituyang, Mapanak man ijay ilay, maray. mapan ka makipalingke? Ay, kitun naawat ko gaya man jay payout ka. Ay, imbag ka man maray. Apay si ka, saan ka akaraman itilistaan? Ay, saan nga road? Nadantuman ka no sumaro no a payout ko na ni kapitan. Imbag si ka, tanakalista tinagan mo. Binula din daytoy a payout, maray.
Ay makapaapal ka talaga, Marituyang. Sige maray, tayo nakadluganan. Panawan kan dito'y paradaan, ah! No nairaman mo't kumatinagan ko iti listaan dagiti makaawat iti kwarta. Mayat kuma. Saan ka nga ron ang mabalin? Apay ta ipilit mo aya. Apay, saan ang mabalin nga ilibas mo? Na, maamuan daw na ilibas ko. Maamuan da di anyat maibagada kanya ko ngay. Dua kami kumaitakan ni Marituyang anapan nagpalingkay. Na, napan nagpalingki at dagaws ni Marituyang. Kat no nasabat ko, ijay paradaan, kastala unay ti panangipasikat na itinaawat na akwarta. Di mo kadirapalan ni Marituyang. Kasapulan dati tulong. Apa narabian ka nagaway? Napanagayam nagpaparlaw. Anya? Oh, kita am na iti buok ka. Kuso-kuso ka di pay. Nay, street mo tayo. Kita am dagiti kukok. Oh. Ay na, nalabaga damit tayo. Napintasak ka daing badaw. Nangalamit yung pinagpapintas mo. Jay kwarta ka. Amaw, kanapan mo inawad, yung payout mo. Kasla akbalasang iti panagriknak badong. Kay, ayan na nga, di ginatang mo akanan ta. Ay na, adda bagas dita. Agluto kalat takaday. Diyan nga si Dain. Nagado di tabo nga ti papaya. Ingkag purusa. Ay, unay ka mit tayo. Di ka man lang magdimatangan iti si Dain. Ay nabadong, daytoy lang ak tinas ko nagastusa. Pinagpapintas mo amin, di kwarta na awat mo. Una, takat katawaan dak gayam dagiti ko kumaray. Ita, siya kon timang katawa kadakwada. Saan dakon amabalin nga uyawan pa. No naimas ti si daon da Marituyang, apay ngay asaan matlaangan nga agasok day ta kusina da. Ay, saan pa'y ayaan nagasok? Kano iso ti sipsiputak, taan mo maray, nagluto iti naimas ni Marituyang, agasok nga agasok day ta kusina da. Sa bagay mo't kit di Oh, saan mo't anagasok apulaos? Kat no nasabat ko pa'y idikalman ijay paradaan, tanagpaili adagos, apaman anaawat na jay kwarta na. Nagaliston anagudong. Ay, uray siyak mo't No adda maawat ko a payout, ay kung mapanak mo't adagos agpalingki Yay ngaman niya nga raw, saan ka mo't akaraman ijay listaan? Uwin nga rod Ay, nagswerte ni Marituyang anya. Di may lang nga rod agluton. Taoray lang abon talaang ijay lutluton na kuma. Kuma Nay, Marituyang, ada ka mo't gayam dita Apay, saan da ka nadlaw? Na, sa bali mo't tanday tabok mo maray. Ay, wan, street mo't tan. Saan da ko na mabalin nga uyawin ita? Asaan ngagsagsagaysay? Inuy-uyaw da ka ayamot. Maribanang, inuy-uyaw mo ka din ni Marituyang. Ay, nay, saan ba? Da kayo itan ti uyawan. Ay sos, imbag laki di ta pinunggos ko ti kulot ang bukaw. Ay, sinagaysay ko na ito ibuk ko. Sakbay arimwanak di tabalay may. Anyamot da itabuok mo, marikwanan. Na. Nagado te porpor na. Ay di mo magpigsahan ta kababain mo ada makangag Ay, agawid akmeten, tamapanak agluto. Ay na, maribanang. Gapo iti kasasagaysay mau na yung impisen da itabuok mau. Na. Agpada kayong kin ni Kapitan Amakalkalbaw. Ay, awan nang ko. Agawid akman lang. Di yun latultuladan da ito'y buok ko ang nagsilang naglamuyaw. Kaya't mo nga aprosan, marikwana. Ay saan? Sa anak lang agbibiseng. Uy, awan da to mga may. Anya nga ita. Da kayong tipernay nga umapal. Anak no sino abalasang di nakatalikaw. Si kamot gayam na natuyang. Kasla balasang ko nam kwaraw. No nakatalikod lang akas labalasang. Siyempre, street gaya man to'y bukal.
Saanan ako sukuso akas iday. Saanin? Ay, kwaraw. Damagaman kin ni Kapitan, no kaanon tumanan jay payout may. Ururayan manay. Di mo ibagbagakin ni Tatam Abadunga. Ang mga nuisaw timapan mangala. Abay, dakas no iso timapan mangala. Ay san na mabalay. Nasken asyaklat ta ti mangawat, kwaraw. Taadan tumanan pagpaparlor ka. Ay na, nagpalimusak san pare. Ay, apay ngay, pirmi mo't ay nga agrigrigat kayon. Talaga mga aming agrigrigatak pare. Oh! Awan bagas may, awan si Dain may. Naa, Kasano pa nagbiag day tangay. apay ko mga awan. Kano ka pipi out ni Marituyang. Nag-payout nga agpaiso pare. Ang pinagpapintas na mo amin yung naawat na kwarta. Unay mutin. Pinagpastry na itibuk na. Kin pinag-cutics na. Kasta? Ay, kasi ang aron pare. Mapanak ang trabaho. Ayak pa'y nangan. Ay, kaasi kamit paray. Bayan, tayo doon sumaron no apa nagpipi out. Sikat ti mapan mangawat. Ay, nasaya at man pare no kasta. Di mo lang ibagbagan kinituyang ko pare. Tuwata laeng, ang makamaw. Imbag man ni kumarig atuyang tapimintas. Siyak, lumala anak lata. Eh, apalam man ni kumarim ako nak. Ay, apay, di mo nakita dagiti kuku na naglabaga. Amok ah. Jay buok na, nagsilang. Ay, kasapulan ti panagmintinar dita. Pangalaam ngay mo, ti pangmintinar mo. Wano pangalaan ngay mo, ni Marituyang. Ururayan na jay sumaruno a payout da. Ay, ni paribadong ti umawat into no next payout. Sana ni Marituyang. Sa bali mo, ti pangigas-gastusan nan. Nay, apay ang nagadu at tao ang mapmapan kita barangay haul, kwaraw. Ay, saan mo pa yan amuan? Payout manin ita. Na, apay nga awan tinang ibagbaga kanya, ay mapanak man. Ay, saan ka na mabali na mapan na natuyang? Tapay asan? Kit no naggapo ni Tata Badong dita. Iso tinangawat iti kwartayaw. Ay, sana mabalain. Awanang, inalan ni Tata Badaw. Ayan day tabataw. Nakapalingki account, to yan. Ayan di kwarta. Awanin na. Hangam na Ado ti kananta. Dimolpiak iti bugong. Awanan tinabatay. Kasanungay day ito'y buo ko anaskan nga isublik ide parlaw. Bayan pa lang day tabuk mau. Sa nabalay, pumangit ka. Basta saan ta, mabisinan. Mapan ka man kiti gumatang itirikadaw. Marituyan, yaw awat kon dagiti Ricardo agat gatagam. Apa di mo pa'y lawatan? Ay wan gaya, maray. Umisim ka mata. Kasla napukawan kan iti kwarta. Talaga na po kawanak, maray. Kasano nga maum? Eh, kasta kamot no awan makukwartam. Madlaw ang nakalidliday ka. Ay na, maray. Awanan pagpapintas ko. Pumangit ak manang. Mala, timportante, addan bagasyaw, maray.